Pak Trim dong bang. Pak Trim rompok ya. Oh ya. Tapi yang lain ya. Ya, nggak seluruh aja. Kita teman-teman, kita coba layang Aceh teman-teman ya. Kita buka atas. Nah teman-teman, Kita tes dulu ya. Oke. Nah tadi abang itu bertanya teman-teman, kenapa layangnya? Kita bilang putus tali kepalanya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kita tes. Ini enggak sedang teman-teman. Ya, kita aja semua teman-teman. Keras. Lembek teman-teman. Keras teman. Tulang tengahnya kayu teman-teman ya. Ini bambu duri. Bang robek. Kita pakai plastik teman-teman. Buka bagian teman-teman. Kalau tahu sawahnya teman-teman. Tinggal di tajunya teman-teman. Panjang. Di atas kepala saya teman-teman tajunya. Pula. Cantik. Sana. Oh. Teman-teman. Keras sekali. Putar teman-teman. Putar. Jangan layang di kamera, ayah di kamera. Foto kali, Bang. Teman-teman. Tadi layang putus, teman-teman. Jatuh di sawah, teman-teman, habis semua. Robek, teman-teman. Sangat kencang ini, teman-teman. Oh. Rangka layang, teman-teman. Nah, teman-teman. Tadi layangnya jatuh, putus, teman-teman. Kencang sekali anginnya, teman-teman. Oke. Kita coba lagi ya, teman-teman. Keras sekali. Sudah 2 korban, teman-teman ya. Nah, 1 putus tali kepalanya, teman-teman. 1 lagi robek putus, teman-teman. Kita coba kali lagi, teman-teman. Yang kedua, teman-teman ya. Oke, kita naikkan layang kuning, teman-teman. Oke. Ya, teman-teman ya. Kita naikkan layang kuning. Oke. Torong. Oke.
Padu alung padu. Berat depan nih bang. Is getar teman-teman. Getar teman-teman. Jangkar. Mutar teman. Oh patah teman-teman. Patah teman-teman gelanya. Waduh. Patah teman-teman. Tadi putus layangnya, sekarang layang kita patah teman-teman. Nah ini dia teman. Nah, korban teman-teman, 3 layang korban teman-teman. Teman-teman, kita buka teman-teman, kita buang, kita bisa pakai teman-teman. Yang pertama putus tali kepalanya teman-teman ya. Yang kedua tadi putus robek teman-teman, hancur semua ekor-ekornya. Nah yang ketiga ini patah tadi teman-teman ya. Itu teman, terus tonton channel kayak gila teman-teman, makin seru tuh teman kita bermain layang ya. Oke, sampai jumpa. Dadah, jangan lupa subscribe, like, and share teman.